Beautiful day, crazy day, as always. You know how we do it. It's venda music and entertainment. Then kadwa ndi duka ndi swana ni mwana ndo mahunguni on the podcast bananema sabazo already mafungo adzura ahone. Bado mdiba bado winja wa mfuna bazidivore ajina rubande mita ziyahura. Kwamba ngamusuhana ane ojaiva uba hotel Limpopo ajigeleza nalo ubuye namashangoni anda ngahono uchina rekwamba ndrara ndikwamba wangakutumisa ndikwamba nyindi ndikwamba msohanane umbizore Limpopo Boy limngoma jaiva ne bahurunga manda petizo zino opedza akujenera nakazogoro muzika achato mafungo pete kana ku stage ne bazu akuzibona zino ono bamwe abayimbi une ono dipsana track no Babonise achikweta zino oduma ngazo zino hapa noni uko dopisa video ngazi 10 tauno mwezi ndiamba ndio mwezi wa January huno wapanda ndivodoro nyanda usiku ndo nombra mijai kuna madiki tafira hapa odiba tiri yes uko drop up the brand new music video for the track Babonise so wanga wanzo wa kudibona nefa abato imanyana papo ni clip hapa ni chipezomba pambuzo rihani hapo kasika comment ne clear basumwango download the music www.vanrapradiostation.co.za mafungo so chitangani.co.za amara here songwangwa subscribe. I'm shy of it. I'm